Iyi iracyari Gasositari TV. Abareyo muhaguruke, Murera muhaguruke, amwakire umusore guturuka mu gihugu cya Uganda yitwa Emmanuel Arnold Okwi, ni rutahizamu ukina asatira. Uyu musore wakinaga mu ikipe ya Kiyovu Sport, amasezerano ye akaza kurangira, yarari mu biruhuko mu gihugu cye cya Uganda. Size ubu tuvugana yafashe rutemikirere ari kwerekeza hano i Kigali, ahaje gushira umukono ku masezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni Rayon Sport yashakaga rutahizamu, dore yuko uhari ari Onana Esomba Wili. Kugeza ubu ngubu uyu nguyu Arnold Okwi nawe akaba aje kwiyongera kuri abo ngabo. Kugeza ubu ngubu Emmanuel Arnold Okwi azajya afatanya na Esomba Wili Onana kwatakira ikipe ya Rayon Sport, dore yuko ibikombe byabuze iheruka kugitwara 2018 2019. Uyu Okwi yaje kubera urukundo yagaragarijwe n'abafana ndetse n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Uyu rero Okwi akaba aje ateye umugongo ikipe ya Kiyovu Sport yarari kuvugwamo yuko yakerekeza amadore yuko ariho yaramaze sezo yose akinira muri ikipe ya Kiyovu Sport y'abanyamugi, ariko ikipe ya Rayon Sport ikaba ibateye igapapu ku munota wa nyuma. Okwi akaba agiye kuba umukinnyi w'Abareyo. Reka dutegeze turebe nimba ashyira umukono ku masezerano, gusa indege yo yamaze guhaguruka. Ibindi muzajya mukomeza mugenda mubikurikirana kuri Gasositari TV, mwibuka gukora subscribe.